Аҵарауаҩ ажурналист Екатерина Бибиаԥҳа лиубилеи амш аҽны шықәсы рацәала аус ахьылуаз аԥсуа телерадио илахәыраҿы лусура шыхлыркәшо атәы аколлектив ирылалҳәеит. Лара иазгәалҭеит ажурналист иус еснагь аҭакԥхықәра ду шацу, аха убас шакәугьы уи азанааҭ акыр аинтерес шаҵоу. Ажурналист изанааҭ ахьалсхыз иҭабуп анцәаҳа басҳәоит. Избан акәзар ажурналистика ари ауаатәыҩса ргәаҵахь уназго мҩахәасҭоуп. Еиҳаугьы даҽакы ыҟамзар ҟалап. Ҳжурналисттә еилазаара ҳҳәынҭқарра телерадиокомпаниа инажәа шықәса ҵуеит сышықәсқәа адҳәалоуижьҭеи. Ауаҩытәыҩса иус дазнеины аҭакԥхықәрала иахьахәҭаҵәҟьа ҳаракыр аҟынӡа иҳазнамгазаргьы ҩаӡарак аҟны инаугазар иҵегь аҳаракра амҩақәа урышьҭамлакәа уи аҩаӡараҟны иҟазаат. Абрас коллектив шәааи ҳәа зысҳәаз абзиараз ҳәа шәасҳәарц азыҳәаноуп. Екатерина Бибиаԥҳа диит абаҩхатәра ду злоу ашәҟәыҩҩцәа ӡәырҩахьал иааз Кәтол ақыҭан. Лқыҭа гәакьаҿ абжьаратә школ даналга ашьҭахь дҭалеит Аҟәатәи арҵаҩратә институт афилологиатә факультет. Лара данқәыԥшыз инаркны амилаҭтә хақәиҭратә қәԥара далагылан. Аԥшьбатәи акурсаҿ дыштәаз Екатерина Бибиаԥҳа Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет ажурналистика факультет ахь диаргоит. Зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәа шықәсазы диплом ҟаԥшьыла уаҟа лҵара хлыркәшоит. Екатерина Бибиаԥҳа зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәа шықәса инаркны аусура далагеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә телерадио илахәыраҟны. Аԥсны Жәлар Рџьынџьтәылатәи еибашьра иалагаанӡа аԥсуа радиоаҿы редакторс дыҟан. Бара ибчаԥаз быԥсҭазаара хадеи жәашықәса анцәа биҭаз ибаҭәеишьаз ашьҭахь бџьабаала быԥхӡашала ибырԥшӡаз пату ззақәу даара рацәаҩуп. Екатерина ахаан згәы камҳауа, згәы цыхцыхуа, ԥсҭазаара бзиа збо, ауаа бзиа збо дреиуоуп. Аибашьраан Екатерина Бибиаԥҳа Аԥснытәи лахьчара министрра иатәу арратә корреспондентс дыҟан. Аус луан ателехәаԥшреи арадио рҟны. Авидеокамера репортиор икны аибашьра мцашыра зегь далсит. Лара изылгеит ҳмилаҭ рзы акыр зҵазкуа аҭоурыхтә нҵамҭақәа. Бара быԥсҭазаара мҩеи усуреи Аԥсни иахьатәи аҭоурых иадҳәалоуп. Активла аԥсуа жәлар рмилаҭ хақәиҭра қәԥара иалахәыз аҿар бреиуоуп. Журналистски ҳасабала бзанааҭ хыбаҩ наҭбааны иааԥшит Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан. Екатерина Бибиаԥҳа зқьи-жәшәи ԥшьынҩажәак шықәса инаркны Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны лекциақәа дрыԥхьоит ажурналистика кафедрада профессоруп. Ҳтәыла иреиҳаӡоу аҵариурҭаҿы лԥышәеи лдыррақәа ирымалдахьеит акымкәа биԥарақәа. Иара убас Екатерина Бибиаԥҳа дравторуп хыԥхьаӡара рацәала ателедырраҭарақәа, адокументалтә фильмқәа, ателеочеркқәа. Уи анаҩсгьы лнапы иҵыҵит имаҷымкәа апублицистикатә, аҭҵааратә ашәҟәқәа. Убас ааигәа иҭыҵит сара сдунеи захьӡу лышәҟәы. Абри иаԥылҵахьоу зегьы, иҭлыжьхьоу ашәҟәқәа зегьы, ателехәаԥшраҿы иҟалҵахьоу зегьы, даҽа инажәҩыба шықәса рышьҭахь еиқәыԥхьаӡо уҿааухар, аиажәатәи ашәышықәса аҩбатәи азбжазы, аиажәикатәи ашәышықәса алагамҭазы, аԥсуа ҳәынҭқарра, аԥсуа культура, аԥсуа ԥсҭазаара иазааԥсоз ауаа рыгәҭыхақәа рхьаа ирхыргаз абри иамшынҵаны иҟалеит лара лырҿиара. Екатерина Бибиаԥҳа иланашьоуп агәымшәаразы амедал, ахьӡ-аԥша аорден ахԥатәи аҩаӡара, илыхҵоуп Аԥсны зҽаԥсазтәыз ажурналист ҳәа ахьӡ. Амраза Рандеԥҳа, Ельдар Дамиров, аԥсуа телехәаԥшра.